no e kaunti ma Kisii. Kapodani kaunti ma Kisii, ywaruok nowuok e od bura ma kaunti ma Kisii. E kinde twak mar thicho oko, jatend migawo mochung' ne weche telo e kaunti ma Kisii, Dr. Ndemo Ongera. MCAs masiro lwedo Ndemo ne odhawo kod jood bura masiro thiche oko tok ka ne gikoso winjore e wi yo makare mar luto ombulu. Odhiambo mar chieng' tich ariyo kata kamano, Ndemo ne otony moko thiche oko tok yudo ombulu 43 masire kod ombulu 42 madwaro mondo ogole e lemono. Gavana ma Kisii Simba Arati ne ochungo e tich jatend migawono kitude gi tiyo marach kod apisi. Basi kwa ile kwa Kiingereza tunasema they did not meet the threshold. Kusema kwamba yeye alikuwa na askari wa enforcement anamfuata kutoka nyuma, hatukuona kama hiyo. So tunasema waje arudi, gavana wafanye kazi pamoja na wafanya kwa ofisi ya gavana. Na wakati nilikuwa katika kamati ile ambayo ilikuwa inafanya vetting, Dr. Ndemo ndiye alikuwa the best. Alipata max 91. He's a very brilliant man. So tumemwambia gavana kwamba wakaeti kuna njia zingine. Halafu sababu ya pili, ule msikia nikuambia, sisi kama bunge hatuwezi kuwa kwamba tunaharibu karia za watu ambao wamesoma. Unajua kusoma kama kufika PhD sio kitu rahisi.